Jesu thina sihamba, lo mdala thina sihamba, lo Jesu thina sihamba, lo mdala thina sihamba, lo Jesu sihamba, lo mdala thina sihamba, lo Jesu sihamba, lo mdala thina sihamba, lo Jesu thina sihamba, lo mdala sihamba. Bafe bonke aba health bafe ngesalokho phila uma ngathi is because uNkulunkulu umnika umusa, uphiwe umusa. I-HIV yona ilanda ukuzobulala but ayivunyelwanga, so izahlala khona pha lo muntu yakhuphuka khayela phansi konke selapha akulamandla ukubulala, kukhona but uzokubulala. Haleluya. Yizi izinto omele uzi-understand ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi. Eminye imikhuhlane uyazibuza ukuthi kanti why lokhu ngizizwa ubuhlungu. Wena pha ngicela umusa, ngicela umusa. Haleluya. Kuthiwani tshela abako-Israyeli baphume bahambe. Ma abaka-Israyeli sebetshela ukuthi baphume bahambe, i-instruction evela kumfundisi, phumani liye phambili, okwakho kuphela sisiya phambili. Wena Moses okwakho uphakamisa intombi, yena uNkulunkulu uzayenza kwenzeka. Haleluya. So this year ngumnyaka we-obedience. uNkulunkulu angakutshela ukuthi nansi ingoma, bhala ingoma ebuthongweni, ibhale uyihlabele. uNkulunkulu angakunika iphupho, yenza akutshela khona. Umfundisi angakutshela ukuthi yenza ukuthi uyenza. Ungabala iBhayibheli uzokuthiwa ngenza ukuthi xolela. Haleluya. Amen. Ama-instructions ethi ngitshela abantwana behambe forward, okwabo yikuhamba. Azange kusho ukuthi bakhuleke, kuthiwe kabahambe bakhangele elwandle lesabekayo olubomvu nanti qonda khona. Wena Moses okwakho umsebenzi phakamisa. Azange kusho ukuthi Moses yenze enye into ngaphandle kokuphakamisa. Phakamisa uhlukanise ulwandle. Abantwana baka-Israyeli benzeni bahle. So umnyaka lo ngumnyaka wokuthi kube obedience, a year of obedience. Kumele ube ngumntwana lona ozayenza into oyizwayo ikhulunywa nguNkulunkulu ngaphi enhliziyweni yakho. Haleluya. Haleluya. Amen. Yiko kumele likulandile lilandisi la. Idela ingubo ukuthi uzozwa imessage kaNkulunkulu for you for this year. Haleluya. Amen. Silanda ukuzokuza ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni this year. uNkulunkulu ufuna sibe obedient to his voice. Uyabe ekhuluma lo muntu wonke, econfirma this message, wonke umuntu uyabe ekhuluma naye, but uyakhona ukuphikisana naye, uyakhona ukuyekela ungamuzwa ukuthi. Haleluya. Amen. Hamba oncedisa ugogothi le ndaweni enje. Hamba echeche ekuseni uye kwenza ukuthi. Hamba uNkulunkulu uyakunika into ama-instructions abe kutshela ukuthi ukwenze. Asozinto zazikwanisa. Yizinto omele ucela umusa kuye ukuthi uzenze. Haleluya. Amen. Izinto mina uNkulunkulu andithume ukuthi ngizenze asozinto ezinilinganayo. Izinto ukuthi ngiyenza utho mina kumbe ade kuzomina. Kodwa kunina ngasithi uNkulunkulu wayebiza mina kodwa. Mangabuza ngabuza maka. Ukuthi uNkulunkulu wabiza mina phela kumbe mina. Ngahamba ngigijima ngasonga kahle. uNkulunkulu maye kuthuma ukuthi akakuthuma into oyikwanisayo. Amen. Because ufuna ukuthi azibonakalise. Haleluya. Amen. uMoses ethunywa waye egagasi engakwanisi ukukhuluma. But uNkulunkulu wayefuna ukuthi azibonakalise. Amen. So ungaphikisani lakho this, ungaphikisani le voice. Ngicela ukufundisa ngokuthi uNkulunkulu umuzwa njani. Kuqatheke ukuthi bekwazi ukuthi uNkulunkulu umuzwa njani. Haleluya. Amen. Ngoba uzabe lokhu uphikisana noNkulunkulu ukuthi umuza uphikisana noNkulunkulu. Haleluya. Amen. Phakamisa intonga yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, amanzi adabuke phakathi, ukuze abako-Israyeli bahambe phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Ngizazenza zibe lukhuni inhliziyo
abathungi. Haleluya. Khathesi vele wena khathesi woba fortified. Masithi fortified ngisho woba strong. Usazi ukuthi uNkulunkulu is inside. I-situation yonke okiyo. Konke okwakho uNkulunkulu phakathi kwakho. Akumbone nje ukuthi uthini. I-instruction hambani nale phambili. Moses phakamisa ugodo lwakho. Mina ngizakwenza laba abanigijima belilandele ukuthi inhliziyo zabo zome qha. AsoNkulunkulu everywhere split. AsoNkulunkulu split. Phakathi kwakho konke wena usuzazama ukuthi uzilwele wena. Uzama ukuthi uzilungisele. Uyakulungisa njani into kwakhona. Hallelujah. Amen. When yazi ukuthi uNkulunkulu is very powerful. He's split. He's very powerful, very big, and he's in everything, in every way. Hallelujah. Amen. Uthi njalo ngizazuza udumo ngoFaro lempi yakhe yonke langezinqola zakhe labagadi bakhe bamabhiza. AmaGibhithe azakwazi ukuthi mina ngiyimi uThixo nxa sengizuza udumo. uNkulunkulu uzabakwazi singobani ukuthi abantu bazobakwazi ukuthi singobani ukuthi senza esesibonakalisa. Hallelujah. Amen. Asomsebenzi wethu ukuzibonakalisa. Thina okwethi ukuthi senze yena azibonakalise. Hallelujah. Amen. Wathi khonapho ingilosi kaThixo eyayikade ihamba phambi kwempi yabako-Israyeli yasuka yabhoda ngemuva kwabo. Insika yeyezi layo yasuka phambili yayakuma ngemuva kwabo. Asikho sodwa abazalwane, babengekho bodwa. Babelindiwe yiyezi, ingilosi. Emini isiba umgayidi wabo. Ebusuku kunje so ngumlilo wokufuthi uyabafudumeza. Lelani yezi liba isifudumezi libe yikukhanya kwabo ebusuku. uNkulunkulu lo. Hallelujah. Khathesi khona lapha sifakile amalayithi. Sifakile amalayithi ngoba lo muntu uyasifudumeza lapha. Sithe thina uNkulunkulu kuyo yonke into ayidalileyo. Yonke into ayidalileyo kuyo. Hallelujah. Amen. Praise God. Verse 20. Yehlukanisa impi yamaGibhithe leyabako-Israyeli. So ma ingilosi yangena phakathi kwabo, anti bayalandela, yangena phakathi kwabo, yabehlukanisa. KumaGibhithe yenza umnyama, kwabakababa yenza ukukhanya. Hallelujah. Amen. Yehlukanisa impi yamaGibhithe leyabako-Israyeli. Ubusuku bonke iyezi laletha ubumnyama kwelinye icele, labuyela laletha ukukhanya kwelinye icele. Hayi, what an intelligent God. What a powerful God. Leyo izindaba. If uNkulunkulu angasivula amehlo sibone ukuthi sikhangelwa okungakanani. Ukuthi sikhangelwe okungakanani nguJehova sinamandla. Hallelujah. Amen. Praise God. So bazalwane. uNkulunkulu esikhuluma ngaye, khathesi sikhuluma ngaye. Uphakathi emasayidi, emuva, yonke indawo. Ekithi khathesi kulabanye abazama ukwenza okungekho right. Kuba uNkulunkulu yena kuba umnyama kithi bengakuboni wena. Hallelujah. Omunye usengafika lapha athi uyakhangela bathele kulamanzi. Athi ndle lapha nithethi yana kugcwele amanzi kule damu. Abona idamu. Omunye athi iyatsha ngomlilo. Kodwa thina siphakathi. Hallelujah. Amen. So this year 2026 awube ngumnyaka lwana okwazi ukuthi mina ngiphakathi laphakathi ingilosi kaNkulunkulu iphambili nemuva. Awukho wedwa. Wena uphile ngeobedience. Hlabela ingoma eziministayo. Khuluma amazwi aministayo, abusisayo, abenza igrace emuntwini olaleleyo. Hallelujah. Xolela, thanda, iba lozwelo. Yiyo umkhuleko wakho. Yiko uzaba umkhuleko wakho khona lo. Hallelujah. Ngoba uzathi uma usiyaguqa ngamadoda, uNkulunkulu akhangele nje irecord. Uphila njani labanye, wenza njani. Hallelujah. Amen.
ukuze wenze njani ngomnyaka wokushayina ushayine ngempela le khadi lakho ushayine ngempela. Hallelujah. Amen. To God be the glory indeed. Sima lapha ngentshumayelo sifundile ukuthi 2026 kuyini, ukuthi kuyayenzakalani lesimo. uNkulunkulu will confirm izila asezulane izila. Thina singabantwana abakhethwe nguye, silihlekana la sikhethwe nguye, uzibona la ukhethwe nguye. Ungakuthatha lokhu udlale ngakho, it's your business. Mina sengenze wami umsebenzi. Amen. Ma ulapha ulandula uzochova night ukuthi member ufuna ukulala early, wasting your time, umphefumulo ophefumula ubolekile. Anje abantu bayafa le dress into bengathi ubolekiwe, and uNkulunkulu can require it anytime. Hallelujah. Lwana ubaba wayevuna into zakathi lo nyaka ngiyavuna ngiyafuna isikale esikhulu namadoda amaningi bathi uNkulunkulu wathi you fool, your soul will be required tonight. uNkulunkulu wathi wena uyisiphukuphuku somuntu, umphefumulo wakho ngiyawufuna namhlanje ebusuku. Of the two. Hallelujah. Ubolekiwe umphefumulo, ubolekiwe umzimba. Sebenzisa umzimba wakho ukudumisa lo okunikileyo. Umnyaka lo ka-2026 sebenzisa konke okuphiwe ukudumisa lo okunikileyo. Ukwazi ukuthi kubolekiwe kayisikho kwakho. Ngikhuluma ilizwi ngathi lina amantombazane lamavele, amavele ngawokumunyisa abantwana so wenu. Amen. Uthela okungamavele koncinci kwakho. Umnikazi uyabuya ezokudla khonapho kuyeza so. Hallelujah. Amen. Isisu sakho yindlu yomunye umuntu for 9 months abehlala phakathi. Manje uyathulani ke? Hallelujah. Kuyini okwakho lapho? Which one do you have? Kuyini olakho la? Kuyini? Hallelujah. Amen. Praise God. So asibeni serious. Ma ungumKristu, ma angikwazi umuntu kuyini. But ma ungumKristu ba ungumKristu. Sibe serious. Hallelujah. Praise God. Manje sizokhanya ngasekulele, ukwazi ukufuna itiye, isikhathi itiye siyabuya, but singabuyi lesi. Itiye uba khona ikhona. Kodwa not khathesi. Khathesi isikhathi sokubonga. Khathesi isikhathi sokubonga izwi. Yes, khathesi ukubonga izwi. Ukuthi sakrosa ngempela sakrosa. uMoses sebakhrosisile wahlabela ingoma bazalwane. Wadumisa uNkulunkulu ukuthi sakrosa. Anti uNkulunkulu wethu is more than enough. uNkulunkulu wethu is powerful. Asimtshele nini? You are more than enough. Simtshele ukuthi powerful. Hallelujah. Simtshele ukuthi thina sihamba, lonke omdala thina sihamba. Simtshele. Amen. Anti every day with Jesus is sweeter than the day before 2025. Anti goodbye. Amen. 2025. So hlabela ingoma ezilemini. Anti Amen. is the glorious God. Ukuthi nomhlabelo ulalele ukuthi ukhuluma ngani ukuthini. Hallelujah. Amen. Praise God. Isikhathi sakhona sisifikile. Manje angikwazi uma keyboardist sebelele. I-program yeti angikwazi ihamba njani. But I think after sihlabele nini silungisele ngetiye. And then siphinde sihlabele futhi. Anti siphinde bese sibukelani my spiritual father Prophet Kakande on the screen. Amen. Sinathilite sesivukile anti. Amen. Sike sibone because khonokho kuzalifundisa ukuthi libone ukuthi imesident kuyiwa ngaphi. Ngoba awukwazi onisitshela ukuthi bethu yichuchu. Ungabukela ubabami lapha lo uzoba kwazi ukuthi babami wathi kimi mntanami, go and work, I will be there with you and you are going to take over because you have a winning. Hallelujah. And anyone not believer in this church, you have a winning car. Hallelujah. Hallelujah. Because Amen. my Father in the Lord is in this place. Amen. Jesus Christ, my Savior, is in this place. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And silama winning card. So, Amen. and silama winning card. When we are food, silama winning card. So, ayibe ngalitiela ingathi thiyavuthwa abangancedisa uhospitality bamncedise kwafana into ezafana kulungiswa kuthini khona fana bese sigida sikholisi singabantwana siyifamily anti. Amen. Siyifamily ngenye into ukuthi siyazi siyifamily. Kumbuvele bridge kumbuvele
umkhiwa kumbe umIndia kumbe umChina singabantwana kabakuyi-1 kanti siyarebukana siyathethisana makurongo ungakuphindi ungakwenzi lokho that doesn't mean ukuthi asosiswami asikuthi umuntu somntana manje ungaphindi lokhana it's because uyathanda kanti so siyarebukana siqondisana sinikanini into yakhona sihamba lo muntu omdala into yakhona sihamba lo muntu omdala abanye balungisele into zakhona usuku bokucelebrate kusesengu-1 o'clock. Haleluya. Amen. Uzaphilwa ngomthandazo ngoba uzababona bekulandela kuthiwa nampa base bebancane bathini lo nguyosikhipha eGibhite lo nguyosithumele uDelivera uMoses lo nguyosithumele nguyomele siye kuye siyecela kuye lo nguyomisa inhliziyo kaFaro nguyomele sibuyele kuye lo nguyodala uSathane nguyomele sibuyele kuye. Haleluya. Amen. Umnikazi wakho konke nguyomele sibuyele kuye akhona ukuthi usagijima ngicela ungincedise mamdala gogo omncane baba ngani sano ngoba kusela muntu uyangincedisa kula namuntu okhona ngingedwa ngoba kwanza kwezenjani vele uNkulunkulu azange athi ukuthi usanongo uyoza kunceda uthe uHoly Spirit nguye ukuncedisa. Haleluya. Amen. Uthe I will send you the Holy Spirit to help you. Haleluya. Azange azatsho ukuthi ukhulu wakho unyoni omdala omncane umalume ukhulu umzala ubani uzakuncedisa ngakutsho uNkulunkulu khona uthi ungakubona ukuthi kasakwanisa ukuthi akuncedise umoya uba omdala sumzondela kanti la udinga uncedo thina sathunywa kwathiwani kansoze ndichiye lodwa ngizakuchiya lo mncedisi umoya ongcwele. Haleluya. So mawuguqu siyaceba lapha uceba kuba kumncedisi umoya ongcwele throughout the time khona la uSathane esinyikinya ngesakhiwo ngapha isolution lidolo. Haleluya. Amen. Isolution lidolo abantwana abakwazi kahle ukudrive babephuma bengena emgwaqweni lapha lidolo elisebenzayo uNkulunkulu driver wena imoto yekela abantu babone kulo muntu kodwa akube ngoyenza la umntwana ezethu uthi angikwazi ukuthi ngenze lidolo. Hallelujah. Haleluya. Amen. Umkhuleko. Haleluya bazalwane. Amen. Umntwana uyakuhlupha ngikhaya iproblem ikhona uSathane utheni uyosengenile wena zange uzale uhlupha idolo. Haleluya. Into esifundiswayo namhlanje bakhala kuThixo bathi uMose bakhala kuThixo sebetshela uDelivera wabo uMose kambe yikuthi kwakungela mangcwaba yini eGibhite uze usilethe lapha enkangala ukuba sizofela khona manje wenzeni ngokusikhipha eGibhite? uNkulunkulu umthandazo njalo kawuphenduli because he complain. We are complaining. Ungacomplain kuNkulunkulu bacomplainela uMoses bakhala bacomplain ngikhiphile ade singayengekela izinathela utshwala abantu ngathi lakhona echechi yangibona ngathi kuthiwa kulamuntu okhuleka kahle ade sinesilonda siphole angikwazi ukuthi ngenze njani inkomo zami lokho engaziboni abantu uba kusibonde yakwazi angikwazi ukuthi ngenze njani mafundisi la nto enyambuza wanje ukuthi inkomo ezikaNkulunkulu inkabi yehla phansi ukuze besile uNkulunkulu akwazi ukukhuluma ngayo uthina into wakho nkonzo. Haleluya. Bathi ngcono sibande wayecomplaina evele ethanda uNkulunkulu. Hallelujah. Akucabange mawucomplain vele ungamthandi anti ugcina usubuyele futhi egwayeni. Amen. But yena wayecomplain lokho siyakhona ucomplain lokho siyakhona. Haleluya. Amen. Bantu utshwana abacomplaina besiyakhona abaningi bangacomplaina bacomplain umngane athi ngabutshela awutshela athi akusebenzi lokho bechethi lokho umamdala wakwasonto lokhulu umdala wasonto umamdala lo malume wayesonto akutshela uba umdala wami ukhulumi wayengupastor kodwa wagcina senathi utshwana ikela lokho abangane lapho bathi iproblem yakho kuyini abangane kulalo uyamtshela kahle iproblem yakho athi anze kunika mi problem uyakunika isolution maye kunika isolution ukunika more problem. Haleluya. Amen. Namba bacomplain abantwana verse 12 asitshongo kuwe yini siseGibhite ukuthi siyekele sathi siyekele sikhonze amaGibhite
kuzaba ngcono kithi ukukhonza amagibhide kulokufela enkangala. Haleluya. Kodwa uyakwazi ukuthi isotsha likaNkulunkulu elikaJesu Kristu lithini? Whether you heal me or not, you are my God. Yili sotsha lethu. Whether you deliver me or not, you are my deliverer. Yili sotsha lethu. Noma uyangisilisa khathesi kumbe awungisilisi ungumsilisi wami. Hallelujah. Noma uyangisindisa khathesi kumbe awungisindisi, Jesu ungumsindisi wami. Khona ngiyokudalile. Noma khathesi kuyalunga kumbe kakulunga unginikanga ungowami kuphela. Haleluya. Ngoba khona into engcine sengikhuluma ngesikhathi sisebenza. Ngicela ngikhumbuza abantu. Uyakwazi ukuthi umphefumulo ophefumula ubolekile. Ngoba abanye bethu sikhohliwe, sitshaya ikhohlo likhohlo. Sisithi uNkulunkulu la kumbe ungabe kuthiwa isetshenzela uNkulunkulu kodwa utshaya ikhohlo. Utshaya ikhohlo kade bekufothola ukuphinza khona yakhiwa baba. Kanti bangaphi khona abantu bakutshaya ikhohlo. Utshaya ikhohlo. Khona lapha umphefumulo wona lo uyawubhadalela. Ifoni yakho ngeke uyisebenzise ungayithopa phanga. Umphefumulo 24/7 ngoba nathi yapha mbuso wathola ungekho umphefumulo. Hayi ngithi ngoba nowapha mebusuku wathola kungasela mphefumulo. Wavuka wacela next door idola lokuthi top up. Ngithi ngubani? Ake nikhulume phela. Kathi manje ke uNkulunkulu sithi ngakhela indlu yami la ubhadala umphefumulo. Kwalani? Kwalani ukuthi sakho? Sizabe lokhu complain. Omunye ngitshele ngathi uyawuhwatsha kade umphefumulo ekubolekile saletha la. Yathi pu phansi. Haleluya. Ungadlalwa ngoNkulunkulu. Omunye ngitshelile ngathi lapha asochuchu yichurch. Phuma uhambe. Ubuye uvuthele la. Ngathi phuma uhambe lo mphefumulo obolekweni. Indlu leya wakhela imikhithi. So khithi lami le. Indlu kaMlimi. Amen. Okunika umphefumulo wena. Haleluya. Amen. Sometimes siyakudinga khona lokho ukuthi sikhunjuzwe sibe kwazi. Amen. Ngoba sesikhohliwe utshela umphefumulo wakho tata kunathi. Amen. Haleluya. Amen. Ungathi uyantu bazadlala ngebenzini empilweni. Udlala so khona umuntu uyadlala. Uphenduke nesivuvu umuntu. Lapho vele amasakhuluma ngathi lo wayenza inhliziyo kaFaro yoma. Kadile lawo. Haleluya. Sime ngudalile. Haleluya. Praise God. Amen. Abafundisi baphiwe authority. Bazalwa. Ngoba uJeremiah chapter 1. Uthi namhlanje nginika authority to root out, siphune uphinde uhlanyele. Ukhathi ngomlomo lo. Haleluya. Amen. So ukuthi umfundisi azayingena eprayer room akuthi uNkulunkulu wena owenza amaviri ama-chariots efike ukungena wahambe ku-Red Sea. I-Red Sea abavaleli ulwandle. Wena uNkulunkulu wavala ulwandle luvale. Umuntu umfundisi azakhuleke njalo. Haleluya. Amen. uNkulunkulu usinika ukuthi sikhulekele abantu sibancengele. uMoses, the very Moses lo wancengele abantu uNkulunkulu wathi Moses semvula umhlabathi ubaginye abantu laba mina ngikhathele ngabantu bami. uNkulunkulu wathi semvula. Hayi ungavuli baba. Ungavuli. uNkulunkulu wavula abantu badliwa umhlabathi. Haleluya. Lapha sidlala ngomlilo. Wena uzibuza ukuthi ebusuku sokule nkazizo. Sikhopha lezo lezo. Athina uzibambe pha. Sasikusimbele ungasemkhumbulela kanti khotha lapho eliyakhona. Iba nje yini? Awukwazi. Khathesi kuyasikhanyisela nonke lokho. Kuba nje yini lokho. Awuzibuzi. Uzitshela ukuthi yonke into nje is just like that. Papa mina 2026 uNkulunkulu kasimazi bakithi. Haleluya. Amen. Asimazini uNkulunkulu. uNkulunkulu engikhulumayo uNkulunkulu osemlilweni lapha uphakathi. Usumangena umlilo lo ningakuchisi. Azange uzwe Shadrach, Meshach, Abednego. Ukuthi umlilo owabulala abantu azange kwabulala because uNkulunkulu waphendula kwaba umlilo waphendula kwaba ngamanzi. Amen.
sikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo lapha, kasikhulumi ngamatopi. Haleluya. Amen. Kufanele sesabe. Uthi noma usenza wesabe. Haleluya. Amen. Nampa abantwana baka-Israyeli abangesabile. Babonile amanzi etshintshe esiba ligazi. Babona amaxoxo egcwele indawo yonke. Babona izinto ezesabekayo. Babona uNkulunkulu esithi uma ungafuni le first born yami u-Israyeli, ngiyaqeda ama-first born wonke awe-Egypt. And kwenzakala. Haleluya. uNkulunkulu lo, lethi first born yami. Khathesi uyakhuluma, nika abantu abami. Letha abantu abami. Kufanele ngala kugcwele phambi abantwana bakaNkulunkulu. Kanti uSathane athi, no ungayi. Kaluthi, natha this week. Or this year kuphela. Hayi ungayi. USathane. Asikho ukuthi abantu abafuna uNkulunkulu. USathane. Haleluya. Amen. Bathi kwakuzaba ngcono kithi lokho. Ukuthi ungabahlalile khona. Verse 13. uMosi wabaphendula abantu wathi, lingesabi, manini isibindi lizabona ukuthi uThixo uzalihlenga njani lamuhla. AmaGibhithe eliwabona lamuhla kalisoze liphinde liwabone futhi. Wothi amaGibhithe engiwabona namhla empilweni yami kangisoze ngiwabone futhi. AmaGibhithe engiwabona namuhla empilweni yami angisoze ngiwabone. Akulanto okuhluphayo esikukhathazile empilweni yakho emzini. AmaGibhithe kumele wena ngomlomo wakho ukuthi khona lokho kwenze kube namuhla. Namuhla uthi hawu lokhu sisekhona la kube. La amaGibhithe ngiwabona la emzimbeni wami namhlanje, wona amathumba. Wena kuthi kwakho lokho kula. Wena kuthi lokho. Wena kumbeni kuyini? Wena diabetes, wena bani emzimbeni, wena asima, wena emzimbeni wami. Kamphinde futhi ngibone. Kawusoze uphinde futhi ubonakala. Yikho uMoses ukuthi abatshela ukuthi bakutsho. Haleluya. Ukuthi amaGibhithe lolo bona alikhalisa aliphinde futhi lwabo. That was the voice of faith kuMoses. Kufanele ama-Israyeli enze abilive, akholwe okukhulunywa ngobani? Ngudeliver wabo abamthunga uNkulunkulu, ileader yakhe. Haleluya. Kuphela kholwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Kuthiwani? Asoze liwabone la. uThixo kuvesi ukuthi uThixo uzalilwela. Hayi wena, uThixo uzakulwela. Lina manini kuthule. Nginokwenu shalom. Haleluya. Ngakho uThixo wasesithi kuMose, ungakhaleli kimi, kanti ukhalelani kimi na? Tshela yabona uMoses laye ugiqela ilitshe kuNkulunkulu. Uthi ebantwini laba, uNkulunkulu uzalilwela uNkulunkulu la uthi hawu Moses. Wasesithi kuMoses, kanti ukhalelani kimi na? Tshela abako-Israyeli baphume bahambe. Kobe ngikutshela mhlawumbe. Lapha lubani setheni? Ilokhu zasokutheni? Kwakutheni? Sisenkayi namhlanje kwathini thina? Uthi emotweni lapha sokutheni? Lapha sokule problem etheni? Ngathini ukhangela phambili wena mntwana? We are moving forward. Moses wathi uNkulunkulu atshela abantwana baka-Israyeli be move forward towards the Red Sea. Khona lapho kule problem khona batshele baye khonapho. Amen. Haleluya. Amen. Ungagijima ubuyele emuva yana khonapho kule problem khona. Kwenza ukuthi ubone isalvation kaNkulunkulu. Ngithi iproblem yakho yadisiye ungayibalekeli. Face it. Haleluya. Amen. Uhlupho lwadisiye cela umusa wokugaqa. Cela umusa wokugaqa intaba. Cela umusa kwakho ukucela umusa kuphela. Kumbe kubuhlungu cela umusa wokugaqa intaba. Kanti ungathi uNkulunkulu ngisilisa, thatha ubuhlungu lokho, khipha lokho ubuhlungu lokho, hayi vele uyabazi ukuthi wena wathi nginika. uNkulunkulu wanika umusa kuSaul. Apostle Paul. Ithoni imhlezi wakhuleka umfundisi. Wathi ngicela ukukhiphe bani? Kubuhlungu bani?
uNkulunkulu wathi my grace is sufficient for you. Umusa wami umnengi. Waqhubeka uPaul esenza umsebenzi kaNkulunkulu enjalo. Lameva akwaziwa ukuthi emva khona kwakuyini. Wayikhulu kumbe kwakuyini akulamuntu okwaziyo. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu wafezwa. Hallelujah. Kwesinye isikhathi imikhuhlane asozikhitshwe emzimbeni wakho. Kodwa uzanikwa umusa wokuthi uyigade intaba yomkhuhlane. Umkhuhlane uzathi ukuthi nebeni sijethi kumele afe. Kuthuselaphana. Amangalo uzothi umuntu HIV positive. Master King. Jesus started with prayer. He ended with prayer. Prayer is the master key. A prayerless church is a godless church. A prayerless home is a godless home. Church okungakhuleki kwakhona akula nkulunkulu. Because ukusiconnecta noNkulunkulu prayer. Ubaba bethu uJesu waqala ngomkhuleko wagcina ngomkhuleko. Hallelujah. Amen. So as uFaro ewomethe cha into yenziwa nguMoses kuguqa ekhuleke khulume loNkulunkulu odale bantu uFaro. Hallelujah. Amen. Onguye owomisa inhliziyo kaFaro. Hallelujah. Amen. Asiqhubeke nini sibani. Verse 5. Wathi inkosi yaseGibhithe isitsheliwe ukuthi abantu sebebalekile. uFaro lezikhulu zakhe baguqula imiqondo yabo. Baguqula ingqondo zabo ngabako-Israyeli bathi senze njani manje sesiyekele abako-Israyeli bahamba salahlekelwa yikusetshenzelwa yibo. Sathane lamanga usuphumile usendicide usemfuba umKristu. Uthi ngesikhathi wena uqonda, ngesikhathi wena uconcentrate kuNkulunkulu. Yena uthi kuyaphenduka. Akula church phela kungama church konke lokhu ngochuchu. Abese buya ngapha church afika funda ukuxolela. Ukuzwana labanye. Athandane labanye sathane. Mphambanisile ngabe vele ngivumanga utahambe. Because usenze sejintshile. Yinto enzakala ngabantwana bakaIsrael mase bephumile. Sesiphumile sesidecide ukuphuma. Sile winning card. Hallelujah. We are not looking back. Asikhangele emuva. Siya phambili. Amen. Kumbe uyafuna kumbe kafuni uNkulunkulu uyafuna. Hallelujah. That's all we know. Kumbeni siyaqhula kumbeni sitheni uNkulunkulu njani. That's all we want to know. uNkulunkulu sivumele. Lokho kuningi asakudingi. Hallelujah. Amen. Omunye wethu uyagula kutheni siya ngamadoda. Hallelujah. Ku-2026 isikhathi sokukhuleka. A year of prayer. Because ukuthi uzushayine kumele ukuthi ukhuleke. Amen. Otherwise ikhadi uliphethe ungahlala esitulweni ngiphethe ikhadi. Kanti kufanele ukuthi wokhe phela. Usiyakhona ngalokhu kuthiwa khona intaba. Uphethe ikhadi lakho usiyamalisa. Hallelujah. Ukuthi bebone phela ukuthi unekhadi. Hallelujah. Amen. So 2026 ngumnyaka ukuthi ube ngumKristu otshintshileyo. Ukwenze kube assignment ukuthi lokho yikho engikwenza. Ungabe umKristu wechuchu. Ube ngumKristu wechurch. Ube ngumntwana. Ungazibona ukuxolela abanye abantu. Bangaze bakhulume ngaze bebonisele uxole. You are a Christian because uJesu esife esiphambanweni kubuhlungu wathini? Father, forgive them. Baxolele kabakwazi ababonisa. Ungazibona usazi leyo nto ukuthi ufana ukuthi ngumngane kaJesu. Ungumfowabo kaJesu. Kodwa ungazibona lokho sithi kangimkhulumisa ngimfuni, angimdingi. Hayi, awukaka connect. Hallelujah. Lo mthandazo wakho kawuphumi kusikini. Hallelujah. Praise God. Mase bephumile eGibhithe uFaro wathi kathi senze njani ukuthi abantu abesambe ngoba nosezani nathela utshwala. Uyakwazi ukuthi utshwala obunathi uyanathisa. Uyakwazi ukuthi amanga uzikhulumela uyakhulunyiswa. Uyakwazi ukuthi utshontsha uyatshontshiswa. Because azange udalwe utshontsha.
ubufebe azange udala ufebe azange udala unyeka zonke lezi zinto uyasetshenziswa usathane azange uzalwe ubhema uyabhenyiswa ngumuntu obhemayo ohlala phakathi kwakho okuthiwa ngusathane. Haleluya. Amen. So njengoba usetshenziswa usathane ngizwana ukuthi ngiyalichiya igwayi uthi manje ngizalidla ngokabani umlomo. Haleluya. Ngizadla ngokabani umlomo lumnyaka lo 2026 njengoba sitheka safuna ukubheka ngoba yena phela ungumoya. Kade sikhona lapho ukhangela ukuthi seqalile futhi ukuba change zamlungisa angeke angilungise ngiyaqala kulungisa uJesu. Haleluya. Amen. Iqiniso ngizalikhuluma nguye osebenzisa abantu because uNkulunkulu azangadale isidakwa. Haleluya. uNkulunkulu azangadale isifebe. uNkulunkulu wadala umntanakhe ofanana laye. Usathane watshontsha wenza umntaka kaNkulunkulu ukutheni amsebenzise. Umntaka kaNkulunkulu sedecide ukuphuma ekusebenzela usathane. Ngiyaphuma eGibhide logwayi sengiphuma kuleli Gibhide lotshwala ngikhathele ngeGibhide lamanga. iGibhide leli ngiyaphuma kilo lamhlanje lokufebe. Usathane athi manje mina sengizasetshenziswa ngubani ku-department yami yokufebe. Seza kugijimisa-ke yikho kamasotsha lana selandela ngamuva. Haleluya. Nanka amasotsha ama-chariots kaFaro elandela ngamuva ngoba afuna ukuyasebenzisa abantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Isikhathi sokustepa out completely. Bayagijima khohlwa ngabo. When you've got a winning card uyawucrossa kuphela i-Red Sea noma kunjani. Haleluya. No, kusesikhosini. Amen. No, sesifika. Haleluya. Praise God. And uNkulunkulu osikhosisileyo uzasilonda. Ma ungasela amanzi uzachaya amadwana Moses aphuma amanzi. Amen. Uzasifida imani izoba khona. Uzasigcina throughout until that promised land. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Yamuza uNkulunkulu ukuthi ukhuluma ndathi kade. Lezi uthi uNkulunkulu ukhuluma ndathi bazalwane. Akathayilo 4. Siyamuza uNkulunkulu ukuthi uthini bazalwane. Ufuna size umsindo usathana aguge. Hallelujah. Hallelujah. Liyamuza ukuthi uNkulunkulu uthini ubabeni. Amen. Yes. Kumele kuzwakale ukuthi siyezwa. Athi bayezwa ngempela. Ungakunguthulisela nje. And receive. Uma usithi ngiyezwa khona phana vele usathana yenyanya. And yikho isikhathi khona phana ukuthi uma esenyanya step back because when you become fire. Uba ngumlilo wena. Ngesikhathi usithi ngiyayemukela uNkulunkulu phela ngumlilo. Ma usithi ngiyemukela uNkulunkulu nangumntana fire usathana step back. Yikho uzathi mawuhlezi khona lapho usungathi uzwa ngcono because sokuphumile eqolo la sokuphumile engqondweni yakho legwayi la ufuna ukubhema selihambile usafunda. Hallelujah. Amen. So the more you are like that, the more you are thinking like that, the more you see like that, the more Satan is far from you. But the more ucabanga ngakho ku-wrong okwakhe is the more la ehamba eceleni kwakhe. Hallelujah. Amen. So ukuphuma kwama-Egypt kwama-Israelites team abaka-Israyeli siphuma eGibhite ukuphuma enhlungwini. Enhlungu oyicabanga enzima yonke ithorture ekukhalisayo namhlanje useGibhite kumbe useGibhite mbona. So that's why si invite abantu ukuthi uyanini sizocrosser over lo Jesu. Siphume la yasikhiphe eGibhite. Hallelujah. Amen. Ngoba izwi likaNkulunkulu leli lidala kulathi kalitshintshi liyafanana. Amen. Because nomnikazi walunjani isemi izolo namhla lakusasa. Sesahamba lathi babelokhu belibala linjengokuba linje ifresh. Hallelujah. Amen. So uFaro waselungisa esezwe phela ukuthi sebehamba. Verse 6. uFaro waselungisa inqola yakhe yamabhiza. Ngiyazwakala kodwa amen. Walungisa inqola yakhe yamabhiza. Waphuma lempi yakhe. Wathatha izinqola ezikhethekileyo ezingamakhulu ayisithupha 600 chariots inqola zilandela
umuntu othe kansalifuni igwayi. Kanisafuni mina ukuba isikashumane sakho Sathane. Kanisafuni ukusebenzela iGibhite again. Waphuma. Khangela ukuthi zingakunqola esiphumuleni. Eziyisingane. Ezingamakhulu ayisithupha. Zahamba kanye lezinqola. Zahamba lezinye izinqola zaseGibhite. Yinye ngayinye ilenduna yayo. Okungamasoma sotsho okudlala. Hallelujah. Amen. So njengoba sesiphumile sinje khona. Babe lokho belandele mina. Kodwa thina silani? Siphethe thina Amakhadi. hayi ikhadi lani siphethe. Winning card. Ithiwa yi-winning card ngelokuwina aso-losing card. Hallelujah. uThixo wayenza yaba lukhuni inhliziyo kaFaro. Verse 8. Inkosi yaseGibhite. Ngakho waxotshana labako-Israyeli ababehamba ngesibindi. So noma usungenele kade ezinye izinto uzazibona so ungamangali, ungakhangela emuva. Yazi ukuthi uphethe ikhadi. Uphethe ikhadi uyayowina already. Ungayesabi, ungathi kambe sikhuleke kangaka, kambe ngikhulekele kangaka, kambe kutheni. No, what I have a winning card. Ngingene ku-2026 loJesu. Hallelujah. Amen. Kuthiwani bazalwane? Inhliziyo yokulandelayo izayenza yome. Ma inhliziyo kaFaro isenziwa iwoma ukuthi kulandela amadimoni okulandela abantu lokho bekukhulumela. Wena you are being fortified. Uyaqiniswa. Yikho lapho oba khona lidwala. Hallelujah. Amen. Ngesikhathi uJesu bemhlupha abathi ye ukuba amadimoni ngani ngoSathane ye wenza ukuthi uJesu wenza into enhle wrong ye welapheni ngeSabatha. Khona khona konke kwenza uJesu waba fortified so strong ukuthi ayefesana le-cross. Hallelujah. Amen. Yikho kwamenza waya kusifela ecrossini wangcwatshwa wavuka. Hallelujah. Amen. It is when we overcome lapho uNkulunkulu asinika khona. Hallelujah. Amen. Awutholi lokho uhlezi wandaba. Mm. So iproblem masisuka khathesi la sichayisa siceda la amasotsha kaFaro abesilandela bazalwane. Amen. Ungeza umuntu ekutshela manga athena ngokuthi singumKristu sokumele kube ama-flowers. No. It's a fight until uJesu azabuya. Hallelujah. Amen. Kubathi ungakwazi. Vele ingakwazi bazalwane ukuthi uma esilo. We are warriors. Amen. Singamasosha. Throughout uJesu la namuhla lokho esilwa namuhla lokho esilwa. Hallelujah. Amen. So masingena u-2026 lo ngena le mindset. Ube kwazi ukuthi umlomo wakho lo yinkalakatha ye-weapon. Inkalakatha ye-weapon. Ukuthi ngomlomo wakho lo uza-destroy uchithize izinto. Ngomlomo wakho lo uzayakha. Hallelujah. Amen. Verse 9 uthi amaGibhite ugoqela wonke amabhiza kaFaro lezinqola abagadi amabhiza lamabutho abachuma abako-Israyeli abedlula bemise ngasolwandle eduzane lePhihori namalunga eBhali lezihoni. Kwathi uFaro esondela, verse 10, kwathi uFaro esondela abako-Israyeli bathi bevusa amehlo babona nanko amaGibhite asebanqwanile besaba bathuthumela bakhala kuThixo. Bakhala kubani bazalwane? Prayer is the key. Prayer is the key. Astabeleni. Prayer is the master key. Jesus started with prayer. He ended with prayer. Prayer is the master key. Umnyaka wokuthi any small problem hamba oguqa. Small problem hamba oguqa. Hallelujah. Amen. Bathi qaqaba abantwana bakaNkulunkulu. Uzathi uthi qaqaba. Bone nangu khona okwazi ukushile nangu sokulandela. Baba uNkulunkulu, kangifuni mina futhi ukubhema. Ngicela ukuthi umxotshe uMichael obuyele egwayi lakhe. Ngiyacela ukuthi uMichael umxotshe. Kangifuni mina ukubhema.
kangisafuni ukusebenzela uSathane baba emini. Mwelo. Uzabona lo Michael la yini. Ngibona kwabona uNkulunkulu sekufake into. Sekufake security. uMakheli kasakubona ufanana. Siyathi uyavula amehlo uMakheli sitshintshile kuye. Haleluya. Wena awuziboni but umkhuleko lwana khona ukhanya ukucela kubaba wethembekileyo ngoba uNkulunkulu ufani lami nawe. uNkulunkulu ngamcela ukuthi uyakunika. Haleluya. Amen. uNkulunkulu wethu wethembekile. So unyaka lo kuzophilwa ngomthandazo. Hallelujah. Hallelujah to Jesus. Asitheni Jesus 3 times uSathane enyanya. 1 2 3. Umthina ngala zami wenza lokho. Lunga ukubiza uJesu uSathane enyanya. Sesikrosile over. uFaro ubesala. Hallelujah. uFaro ubesala uFaro usiphume eGibhite. Sesiphumile eGibhite isikhathi sokuthi ikeyboard izwakala. Amen. Sizwakala. Hallelujah. 3 times asimbizeni ubabethu. uJesu osikiphileyo. Bekunzima bazalwane. But ubekhona uJesu. Amen. Elungisa ngapha la ngapha. Kube lungisa ngapha la ngapha. Hallelujah. 3 times. 1 2 3 go. Jesus! 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 Sifuna ukubreaka ama-altars. Evil altars. Laba khona abakhulume lento ezinye. Hallelujah. Amen. Siyakwazi ukuthi abantwana bakwaIsrael baphinda bawisa imiduli yeJericho ngokushouta kuphela. Amen. Just shouting. By break. Sifuna ukuyibreaka. 2026 we are not taking any no for answer. Hallelujah. Amen. Singena ngesitayila singena kuJesu. Hallelujah. Amen. So silungisela futhi keyboard lapho sifuna ukusilungisela video yakho. Hallelujah. uFaro ubezama sokwehlula. Wehlulekile uyamangala ukuthi sebelapha. Zolibalela lizuku wathini. Sebibayekela abantwana baIsrael baphuma ebuleni. Sebephumile ababoni phela lokubona atamalayitha ngapha. Hallelujah. Kulamalayitha agcwele lapha eminyango wekhitchi lapha achajiwe ama-solar lights angaka. Hallelujah. Lingamnika chance, akusela chance kahle. Hallelujah. Amen. Sesingenile lo Jesu ngesitayile. Umile sisibuyela ngoba bona ukuthi wenzanga. uThixo wathi kuMose, tshela abako-Israyeli utholile ukuthi babuyele emuva bayomisa ePhihori phakathi kwemigodi yolwandle. Ubamise eceleni lolwandle malungana leBhali zeFoni. uFaro uzacabanga ukuthi abako-Israyeli bayantula nje elizweni bengasangene besangene ngoba sebechiye inkangala. uFaro ubecabanga ukuthi bayantula baconfuse. Isikhathi sonke lesi kuyagijinywa kuzanywa lokho kwenziwe lokho. Isikhathi uFaro uzama ukuthi si-confused but uNkulunkulu usebenza i-answer khonapho. Hallelujah. Amen. uMoses watshelwa uNkulunkulu ukuthi wena abantu into eyenzakalayo lapha mina ngiphakathi kwayo. Hallelujah. Amen. Into leyenzakalayo yonke mina ngiphakathi kwayo. Abantwana bethu bami
abaka-Israyeli bahluphekile eGibhite bayahlutshwa. Ngikhona ngale ngizabadingela abantu ozobakhipha phakathi kwayo iGibhite. Ngizomthatha phakathi kwabo uMoses, uphakathi kwabo umuntu ozobasiza abakhiphe. Haleluya. Amen. Mayesekhona uMoses ukuthi abakhiphe, uPharaoh still uyalwa. 10 times ama-plagues uNkulunkulu embonisa amanzi atshintshe abe ligazi, amaqoqo, izilonda, izinto eziningi, but uPharaoh uyala. Yikho esikubolela Amen. Kodwa uNkulunkulu labantu abakhe. Mawuhamba usiya phambili uyabona ukuthi uPharaoh uphaphama letha abantwana sebephumile. Uyaphaphama kade. Selibayekele bahamba. Haleluya. Amen. Sithi sibale lapha sisalindele belungisa into zabo ngayo. Uthi njalo ngizayenza ibe lukhuni inhliziyo kaFaro, abe sebalandela exotshana labo. Kodwa ngizazizuzela udumo ngoFaro kanye lempi yakhe yonke yaseGibhite. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. uNkulunkulu uzazitholela udumo. Noma ungabona kunzima okungakanani, ake konke asikho echechi lapho sifanele khona. Ungakhathazeki. Ungakhathazeki, uyathatha udumo kuphela. Amen. Haleluya. Wathi ngile khadi lokuwina. Noma kungagijinywa njani uvela uphethe ikhadi. Haleluya. Maze kubuye uthi ugijima ngani, ugijima ngeskuta kumbe kuyini kumbe kusebenza. Wena uphetheni? Jesus is a winner man. Jesus is a winner man. Jesus is a winner man. A winner man all the time. I am on the winning side. I am on the winning side. I am on the winning side. The winning side all the time. What in the winning card? The winning card. 2026. 2026. Ile khadi lokuwina. Ile khadi lokuwina. Ngihambe nyonyoba. Ngikhule. Ngaqe. Ngile khadi. Ile khadi. Hallelujah. Hallelujah. So yezwa esidonsa sifuqa sithini uyamenza umuntu lekhadi. Uyathini ngomuntu lekhadi. Noma ngaze mbuye ngemva kwakho usufikile usuchayela iline uhlezi lapha. Ufike kuphela mina. Wesifuna lekhadi. Ufike kuqala. Mina ngiphethe ikhadi. Hallelujah. Amen. 2026 umnyaka wabaphethe amakhadi. Hallelujah. Mawungala khadi you are on your own. Hallelujah. Yazi mawungala passport kwenzakala nti ungene elizweni. Kwenzakala nti kudaborder jam. Uyaba iborder jam. Bathi thina singena straight. Masingakuthola usuphakathi sibizwa ngamakhadi. Amen. 2026 is the year of shining. Amen. The winning card. Hallelujah. Amen. The year of shining. Arise and shine. Hallelujah. Asimbize nubabethu 8 times. Into elingaziyo ukuthi mawumnyaka udeclare, umnyaka ungadeclare uNkulunkulu. Ngathi umnyaka ngokuthi uNkulunkulu otsho njalo. So kumele sizwe impululo inkwelo konke because umnyaka wakho uyikho khona lokho. Amen. Wena sokumele uziprogram ube ngaphi eminyakeni nalana okushayina because ule card. It's not uzagijima okungakanani. It's not uzoba le mali engakanani. It's not uzayenzani. It is because uJesu wawina kudala ecrossini. It's because uJesu wavuka. Hallelujah. Amen. That is why you are a winner. Hallelujah. Amen. That is why uzashayina. Hallelujah. Amen. Glory to God. Asimbize uJesu 3 times. Masibize uJesu, asibize uJesu, ekuJesu. By name of Jesus. Sibiza uJesus Christ. Amen. Power in Christ. Amen. So 1, 2, 3. Keyboard ready. 1, 2, 3. Jesus Christ.
mdali wezulu lomhlaba konke okukhona kudalwe nguwe baba nkulunkulu siyabonga ukusidonsa kusukela uJanuary kufike namhlanje kungasikho ukuthanda kwethu kungasikho kwenza kwethu kodwa kungumusa wakho lozwelo siyabonga nkulunkulu ukukhethwa nguwe sesendlini yakho engcwele lapho esibonga khona sihlangene singabantu abakho abakhethwe nguwe sicela ukungena ezwini lakho njengoba kwakunjalo endulo lokhu kufanele namhlanje ngoba wena uyisame izolo lamhla lakusasa wabakhipha abantwana baka-Israyeli ebuhlungwini ebunzimeni namhla thina singabantwana baka-Israyeli abakhethwe nguwe abakhethwayo asilifunde izwi lakho ngokuqeqetsha silifunde izwi lakho ngereality yalamhlanje singalifundisi sithi ngokwakuyisitori ngoba izwi lakho kalisesitori kodwa izwi lakho nguwe siyabonga Jehova sivulele ukuhlakanipha ukuqonda kwezwi ngoJesu Kristu waseNazaretha amen haleluya so asingeneni ezwini si-understand ukuthi kwenzakalani ku-realm of the spirit physically siyabonana sisemesilende ubusuku siyagodola siphandle asikho echechi yethu silapha ngaphandle lokuthiwa kuyinkola lokho siyabona khona lapho esikhona but ngale kuNkulunkulu kudala u-2026 singene le mephu sangena ngabo-October because God is a step ahead of us hallelujah so 2026 uNkulunkulu uqedile ngayo ufuna singene encwadini sibone into akhuluma ngayo haleluya uNkulunkulu kakhulumi lathi ngaphandle kokuthi akhulume lathi ezwini lakhe so asihambele emabhayibhelini ku-Exodus chapter 14 Exodus chapter 14 so amalayithi Exodus ahlike ngo-14 amalayithi agcina ngasabuyanga enye futhi extra amalayithi because ngabe kulamalayithi phezulu ngala abantu abavula amabhayibheli bayabona amalayithi babona ogokumampuza phakathi ababoni awusagijima wathi amalayithi gijima bayo kakhulu gijima lo Jesu ungawe so sizile ukuthi uFaro elokhu esahleze ephalasi yakhe wayezitshela ukuthi hayi ama-Israyeli alahlekile inkotheni laba akwazi ukubenza phela ingqondo kaSathane haleluya uSathane ucabanga ukuthi asikwazi ukuzenza haleluya bathi uNkulunkulu konke ukudalile ukuthi kwenzeke that way kwenzela ukuthi athathe udumo into eqhakathekileyo ukuthi uNkulunkulu ekugcineni uthatha udumo because uNkulunkulu vele winning card no matter how bad it is yena uNkulunkulu lani ule winning card umkhangele sime linde ukuthi Lazarus azafe uNkulunkulu alinde uLazarus uyagula athi is okay avela kayi edihlaleni 2 days uLazarus ayihlale 4 days athi selele kathi uzakuselele njalo ade ufile asambeni ke manje sefile yeah because uNkulunkulu le winning card haleluya amen so sifuzo babe uthena lapha ufuna ukuthatha udumo ufuna ukwenza kube nzima uFaro inhliziyo yakhe itshintshe yaba lilitshe yekela abantu abami let my people go yekela abantu abami still hallelujah how many times umuntu akhulekele azwe kahle aphinde futhi angasezwa it's because uSathane aka dead hallelujah because inhliziyo yakhe yahadeka kodwa inhliziyo yakhe iyonyisiwe wena unikweni ipower ukuthi ungagive up ungastop wena uwina ngani ngomkhuleko haleluya
Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the